Evo, kod mene nema zainteresiranih žena koje bi se bavile natjecanjem u oranju. Mama će ići na sjenu. Starovski ide na tebe. Sivana na tebe iti. Koliko na zastavu stiga? To nam je svakodnevnica. Znači ujutro se budimo. Se kažu pa, sad su se već navikli na mene i mislim da više ne mogu bez mene. Znanje su djevojke pokazale na natjecanju na kojem je bilo potrebno u što kraćem roku odvoziti slalom među balama sjena i parkirati prikolicu unatrag. Nemojte se njikati, sve je okej. Dakle, ekipa, što vi kažete? I uglavnom da. Jesu li žene bolje vozače nego muškarci? Ja mislim da jesu jer više paze, više su. Kako ti ide? Pa loše. Ovo rikverc mi ne ide baš, to ćemo još malo provježbati, valjda će biti dobro. Koliko dugo već vozite traktor? Pa, unatoč zgodnim i sposobnim djevojkama kojima ovom prilikom skidamo kapu, pozornost je ipak ukrao netko drugi. Ćemo dovući moga. Trebaju mi još prakse. Pa ne znam, ovo što smo mi vidjeli izgleda sasvim okej. Vama je okej. Ipak pritisak je za neke bio prevelik, pa je pala i pokoja suza. No nije to ništa što topli roditeljski zagrljaj ne može popraviti. Dobro.